utilizing my land that I have given my land. I have not given the land. On 17th of February, private party forest, I mean private land that is acquired from the government forest land or from anywhere for that matter, no tree is cut without taking the permission of the forest department. The tree is listed, the name of the tree is written, the height, the diameter, everything is mentioned, and the forest department gives permission, and then only we cut. And we catalog. I mean, those of you who are interested to see, we can also, in fact, show some of these documents. Like every tree that we want to cut is properly cataloged, numbered, the name, as I said, the size, everything is there. And as per that application, the forest department gives us the permission, then only the tree is cut. So, our promise is that whenever, in the process of implementing this work, we will try and be as careful as possible, and maybe let me say that even me also yesterday when I went, maybe the way some of our work were carried out, trees cut and not removed, and it's just falling down in the water, in the river and all that. Those were not very pleasing to the eyes, and I do not blame the public yesterday. नहीं तो ये तो आपका कैमरा में आएगा then what happens to record here. आयज चांदोर क्लबात लोकांचे मुखार रेल्वेचे ऑफिसर आयले, लोकांचे जे प्रश्न आसात तांकां जबाब दिवपाक, पूण एक सुद्दां प्रश्नाक जबाब दिवपाक पावले ना. आयज सिद्ध जालें की रेल्वेचे जे काम आसा ते सगळे कायद्याचे विरुद्ध आसा, वायलेशन करतात सगळे कायदे. आयज आमी दाखयले CRZ क्लिअरन्स ना तांचे कडेन, पूण CRZचे भितर ते पुरोवन CRZचे जे एरिया आसा ती डिस्ट्रॉय करतात. तेच भशेन WRD परमिशन नासतना उदकाचे जे मेन रिवर आसा ती ते डिस्ट्रॉय करतात गिरदोली. तेच भशेन सेक्शन 17A परमिशन ना, TCPचे परमिशन, चीफ टाउन प्लॅनरचे परमिशन ना, कसली परमिशन त्यांचे कडेन ना, आणि परमिशन नासतना फोर्सान हे काम करतात. आणि जेन्ना लोकांनी तांकां विचारले की बाबा हो जो प्रोजेक्ट आसा हो कोणा खातीर, आमचे खातीर काय न्ही, जाल्यार ताकाय त्यांचे कडेन जबाब ना. ते म्हणतात की हायर ऑथॉरिटी कोणी तरी डिसायड करतात आणि आम्ही फक्त इम्प्लिमेंट करतात. सो आयज हे सामकें सिद्ध जालां की रेल्वेचे जे काम आयज चांद्रा, गिरदोली आणि गोंयभर चालू आसा ते कायद्याचे फुल उल्लंघन करून फुल इल्लीगल काम चालू आसा. आणि हो आयज जो रेल्वेचो ऑफिसर आसलो तो वयल्यान सांगता की लोकांनी जाय ते करचें, आमी इल्लीगल ताणें मानून घेतले, एक्सेप्ट केले की कायद्याचे भायर